نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kumawa kita pengajian waktu ini ayat daing suratul Nahl. Firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itai dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. In ayat ini umbul kasiaman daing suratu An-Nahl. Benar-benar tu din Allah subhanahu wa ta'ala nang daaki akatan ipun niya manindukanan kaadilan sin agama Islam iban sin pagmarayaw sin katan piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta sin pangipati sin tao amin balabi-labihan ang mga sila ulang kabus. Sarta manglangi daing hahinang karuwalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin hinang amin ini ipagmungkir si manusia. Damikian in himinang puon sabab sin hikapag hiluhala. Na ini ni katantan pamiat dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala amura-murahan in manusia maka panuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impagyanon kaadilan doon hay ni tiyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala nalangkom in katan pag-iyanon kaadilan. Muna rin nga katan kaadilan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban kaadilan pa pagkahi sin manusia, iban sin manusia. Sarta inkabtangan pag-iyanon kaadilan bahasa Arab sa sumakawa na hinang na siya bahasa sin mga tausog. Karena piyapakay sibo dain nakapangadji iban sin wala nakapangadji kaingatan nila bang unin pag-iyanon kaadilan. In pag-adil amuna in pagpabuntol sin hinang. Pagpaamo sin hinang. Bangkaw adil, nari kaw mangliulakad, akapatot sin pagkahimo, labi luba na to, ing kapatot sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Amin makao na rin katan, paunahon mo, kaya in Allahu subhanahu wa ta'ala, siyain nang daaki, sin magpaadil, sartain siya adil. Ha
ipon niya sambil amok waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagaagad Ibn Muad ibnu Jabal, nangungura sila hambuok ini himar ka atawa unta, doon hayaon biyay taksin Muad ana radifun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam ya Muad, qultu labbaik wa sa'daik, thumma qala mithlahu thalathan. Imbay tahi Muad amuk waktu lang niya, nangungura kami hati niya, dimurua ako Rasul sallallahu alaihi wasallam ataas sa sakatan. Tiyawag sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakatubialikan, nakaturay sab niya siyang bagsin, labbaik wa sa'daik. Uusad to paghikatulong niya, hal tadri ma haqqullahi ala al-ibad? An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Thumma sara sa'atan faqal, ya Muad, qultu labbaik wa sa'daik. Qal hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah idza fa'alu dhalik an la yu'adzibuhum. Biyay ta doon haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaingatan mo lang ni Muad bang unuin kapatot sin Allah Ta'ala ring haipon niya. Sarta biyay ta niya, amo na lang niya in pagtag-ipon sin ipon paamuin, tag-ipon kaniya, amo nin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta di siya sumakuto ang sulag uno-uno. Pag yanon sa kuto amuin, papagsibuon niya in Allah Subhanahu wa Ta'ala ban simpya panjari niya. Amo nin pag yanon pagsyirik. At isimana sin sirik ini pia pagsaw in Allah Ta'ala iban sin pia panjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na amo yadtuin biyita doon. Sarta giyanapan puas day nga long niya ini limukay-lukay yadto giyanapan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya subunay sabin Muad, laong niya kaingatan mo lang niya wang uning kapatot sin ipon day nga Allah Ta'ala bang niya hinangin ini dakan niya. Amo na laong niya hindi niya siksaon in ipon niya. Bang niya nahinangin dakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nain ini muna biyay di in kapatot muna sin ipon mag paun sing kaadilan daing ha ginhawa niya subay makaunaray nga katantanin kaadilan pagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amunin lang niya ini kaadilan kapatot sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subay siya hitunay sin ipon amin jukup-jukupan wayroon kulang niya bang unim biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hadya siya manindokanan aamuin yang dakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amunain laung niya an yu'addil abdu ma aujaballahu alaihi minal hukuk. Amunain hitukbal hitunay sin ipon in wiyajib kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala daing ha mga kapatot
doon haon, sibo daing kaaunan doon han alta, atawa ginhawa, inyadto subay sadya, hitukbal, atawa hitunay doon haamuin, tiranan sin, pagtag-ipon niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amuan in kapatot sin Allahu ta'ala ring haipon niya. Sarta damikian bang siya magsumad siya iban sin pagkahiniya manusia damikian subay niya ra hi bantang in hukuman sin kaadilan deng hatuan Rabbul Alamin amuin hitunay niya ramikyan in katantan aon kapatot doon kaniya sin manusia sampai siyabot doon haon mo naman na rin hakatan, amunain mga sila zawil kurba. Aminin kampung, kaluarga sinikaw. At ini masuok na labi siya doon han makadawhat den kay mo sing karayawan. Dahil nga amin malayo. Bihat. At ini biyak kita biyataan intimbangan sin pag-iyanon kaadilan na makalawiin masuok din sin malawak-lawak na. Biha ito aturan niya. Biha natin na makauna ini bang siya laong taroon hayan bat ini bukon siya kampung mo na amin pang daig mo isab masuok mo kay mo. Bihan yan. Subay rayad tuhi ini tukbal sin kita. Inhakyan mga kataw tayo manghuran, kapatot, wayron piagbidaan niya sin, ini Muslim iban kafir. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala, biabantang niya in hukuman, sin pagyanon kaadilan, nakatan sinipon niya. Sibo da Muslim iban kafir, dirihilan niya kabuhianan, dirihilan niya kabuhi, inyan katantan mayta sabab diha dunya dunya ini daru amal lugal pag-aamal paghinangan simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab yan doonhan kaingatan in pag ini bidda sin kaadilan hitukbal pa siyo manusia bat bukon ingkatan daw niya saukat na yon manusia ini bat sibo katantan inhirihil di aun darajat pakaniya. In kampung mo masuok kay mo labi aula tukbalan sin tatabangan daing haamin makalawak-lawak na. Bihan yan in biya mga aturan niya. Aun ini jimato hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin naawon ha antara nila in pagbuno iban si mga sila kafir sarta nakakawa sila ya mga tatawanan doon hayaon aun daing ha mga sahabat niya pialabi niya in dirihilan bihan amun piataod niya in mga sila muhajirin daing ha ansar bihan naman jari aun namisarahan doon kaniya bihan hati niya ini siyagda in Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya ipabutang ing kaadilan hati niya hamaan na sing kita ada sing pagmaan na tari pagyanon kaadilan pangkaw magbahagi bihan sin bang murilan ni nambok habuk pilak na ing katanyo nambok habuk pilak dah bihat tim pangatod sing kamatauran si manusia ta sumakawa hawak to ini na wala kiya na naman sin mga si Magda Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in kabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may tapya labiin ini uno in mga sila muhajirin karena labi sila ini aularihilan karena in sila pagoy bukom biya sin ansar in sila halawm katanaman na iwan pag-usaha marayaw nasata biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
unuri baha mamarahi kaniyo, amin mui kamu pahula niyo, nag-aagad kamu iban sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan yung mga silayad to, amuin ini kiarihilan yadto bukon siya amuin doon tutog ha Madina. Naamoy yadto. Hati niya aon doon, piagbidaan si pag-ianon kaadilan. In kaadilan, subay tuod kita humati, imingat sin pag-agama. Bihan yan. Ba't bukon saan, misan in sumud ka pa masjid magsambahayang kau, bukuning katanta niya on sibuin darajat makawa niya dahil nga Tuhan Rabbul Alamin. Inyan dipindi ralaong simbahasa haamuin hapaghinang mo. Bang yaunin khusyu, yaunin tumanina, wala nalawain Allahu Ta'ala rin panganal mo, labi siya yadto in kaadilan hitukbal sin Allahu Ta'ala. Hati niya kapatot sin ipon, dahil hatag ipon kaniya, amunain Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Bukon yan sibu-sibu. Bihan. Ang kana, subay tuod kita, daing hawakto pawakto, biyawakuta. Bukon sadyain, pag-ianon doon haon, amuin, bat karnain, pagsambahayang tayan, bisan magsibu, impagdamo. Aun wakto, nagsasambahayang kawihan, doon hayaon, aun doon, biya mga pagsud mo palam si masjid, bihan, manjariya ni kauhulihan, nakapaulihan kau, pagubos inyaw na unahan mo, aun sulat sin badyo ni hataykod. Na manjari doon, aun nagsasambahayang kau, pagubos nagbas sa pakausin, siyo sulat hataykod niya. Awak to sin pagbasa mo, naligap kau ring ha, Tuhan Rabbul Alamin, ingat ta, inyad to hikapakpaksin, ini karayawan sinhambuok, bihan manusia, hangkan na subay, di kita sumud palam si masjid, aun doon, siyusulatan, biya mga hataykod ta. Taykod ta paunahan ta, subayweron sulat mga dapat. Iwan si mga initamungon, biya malakang lang inwal na niya, inyan piyang langan tod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kita manjari ang kanain, ini kamaumuhan, sin mga sila nakaunayad to, di makaig deng amin pag-ianon neutral color in tamungon nila. Unin neutral color doon han, amunain itom ibang puti. Amuan in tamungon, ini kiabiyaksahan nila pag tamungon labi-labi na bangkaw sumud palomsin masjid. Bihad to yan. Nawang biya mga malakang lang, mapula na to lando, makadong na to lando, biyaning gad ini yan, na mga inikatan, makasasaw hapangatod. Bihad to. Na labi lain Allah subhanahu wa ta'ala amuin nag-ayad kato taniyo. Hangkan na subay, doon hayan, hatihon na to, muna-muna, in Allah ta'ala dihilan kita niyo hinang. In hinang dihil kato taniyo pini, sin Allah ta'ala hipapahinang kato niyo. Di na to manjari pindahan in hinang piyangdaakan niya. Di na to manjari paluhan bang ibadat kakaon, ibarat kakaon. Bang amunain butang niya, doon na hadya kita. Ayaw na kau kumawas paro kayong hinang. Bihan yan. Ba't biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis. Long niya, Inna Allaha farada faraida fala tudayyuha. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Ini hadis ini hinang piyangdakan sin Allah Ta'ala siya nagpi hipapahinang kato. Di kau manjari umukat deng hapangdaakan niya ini. Bang kau himinang na sindia akan niya, doon mo hitunay, haamin biya simpagda sindaak niya. Amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunal-bunal tudlong nin Allah Ta'ala pinian kamu hinang. Farada faraida.
Dahil nga mga pierdo niya, at niya pini niya hinang kato, ipapahinang. Amo na, labi-labi na to din sa bahayang, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu, biya singkita niyo kako pag sambahayang ko. Khudu'an ni manasikakum. Kawa kamu aturan sin paghadji dahil kako. Bukon kamu magtali na hadya sin baran-baran niyo sin paghadji niyo. Sumagawain urulon na to limpa iwan sin aturan paghinang kaniya amo na indaak sin Allah subhanahu wa ta'ala asupaya ri magtungga kaliin umat niya. Labi loba na tuod bang kita umalop na pa Allah subhanahu wa ta'ala subay sa masibu ang kakahinang kita niyo. Asupaya maka na to indarajat sing kaadilan ding Allah subhanahu wa ta'ala amuin jukup-jukupan. Wayroon doon haon magtimpa. So may taksibuin hinangkatan in piyangawaan na to daak sin Allah subhanahu wa ta'ala in kiyawaan na to piyang daakan sin daak sin Allah ta'ala sara aturan ding hatuhan Rabbul Alamin pini niya hinang hipapahinang kato. Bihan, naay niulong sin Allah ta'ala pag ini lupasa in hinang piyang daakan ko kaniyo. Nasarta naghinang in Allah ta'ala ron hanjang kaan hati niya ang katubtuban. Bukon isa bangkaw mag-ibadat na bihan, di na kaw misan lumag kabuyan, nandun na dya kaw masjid tumunggo. Bihan, atawa inkay manan bihan, namig na rin ha, lauman si Mano siya, magbalta pa isa-isa niya man to pa, ini budo no bahayad to. Bihan, asupaya lang niya way no makasasaw ka ako. Nari, aon biyaway ta sinallahu tala lugal. Amin lugal, pini niya ramikyan. Siya in nagpi, sin lugal, kantuon mo. Ini labiin, karayawan hitukbal sinallahu ta'ala roon. Kita kau, biya sin Masjidil Haram. Nakatawap kau, nakaminsan, biya kau sin nakatawap, nakahanggatos nga ibo. Intimbangan niya, sinambok tawap mo. Biya. At ininhambok waktu sambahayang mo roon haon, biya sin, hanggatos nga ibo sambahayang. Bihat. Na, damikian hamasid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakamidda day nga katan lokal. Damikian ini Baitul Maqdis amunain tu masjid bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Wayroon tutulakon maksud mag-ibadat pa Allah Ta'ala maksurun karena dito mag-ibadat halukal yadto amurain to lokal. Masjidil Haram, Masjidi hada, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjid ko ini, iwan sin Masjidul Aqsa. Amunin yadto ha Palestine. Yaon, piyagbubunuan bihaon. Naamo yan. Atin niya bukod na kau, manglunsulan pakain-pakain. Doon kau tumutog halukal, miyaksod mo pag-ibadatan. Bihan. Nahati niya, in mga yadto, inlunsul mo yadto, na ikaragdag yadto tuwan sinamalta. Di mo madawhat in, kadukop sin pag-ianon kaadilan, hitokbal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal sinaligap kau, yung kau ibiyabaitaan, ayaw ka mo maligap, ayaw ka mo masasaw. Sa hinangon niyo ininang piyang daakan kuroon hamin, piyang daakan kanyo sinindaak ko. Bihad to yun sa pantun niya, mga katawtay manghuran, akamais lang. Na, naghinangin Allah Ta'ala jangkaan na sa layo ko, limiulakad. Dahil nga amin jangkaan, waharra maasyaa, wala tantahikuha. Aon dahil nga mga hiyaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, doon haon, bukon mataw din haram. Tiyo-tiyo da, maluhay na to tangkisan. Bihad to. Waharra maasya, pala tantahikuha. Ayaw ka umatikat, sumuod pala sin haram. Bihad to. Atin niya subay ka, tumangkis, lumawak. Doon hayan.
Patubos kay napusan long niya. Wah, taraka an asya ghayra nisyanin fala tabhasuanha. Aun tinggalan sin Allah Ta'ala. Way nakitariak. Doon hamin mga hinangyaon. Na bukon kaya lupahan sin Allah Ta'ala yung mga yan. Kita kau, bukon kaya lupahan sin Allah Ta'ala. Nabiyan na si mga maghinang sin bida. Mga mubtadi. Hinang wala piyang dakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabing daawan niya, bukon yung kataan, wala na hinang sin Rasul di manjari. Parkala, wayron na lamud agama, in wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, baita sin Allah Ta'ala, wala tabhasu anha, ayaw na kamu lumawag, ayaw na kamu himinang sinhinang wala, kaya pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In maana ni wala piyang daakan, iban sin wala na hinang, di na to naman jari hinangon. Inyan katantan, di na tay maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kaman, sukuton kita niyo sin waktu na to, di halawon sin gumi, amin kaya pasaran na to, nagtuyo kita niyo naghinang, naggasto sin alta, maun pa amin yaon bat karna, muhong sin, karayawan deng Allah Ta'ala, sin wala niya piyang dakan. Amin tinggalan niya na pag-uusad to, ini, amin ururun tayo sa binangon. Mahita yan to. Sabab, biya kau simbiyitaan. Apabila kau himinang sinhinang wala na hinang sin Rasulullah SAW, biya mo sin iyanin ang Allah Ta'ala, ya Allah, kaya lupahan mo ini. Kaya lupahan mo ini, wala mo kaya hinduha daak mo. Nakita kau yan. Bukon ka to hambuok, do sarakula, biya mo iyanin Allah Ta'ala, labi pa kau maingat din kaniya. Nahaw ning kaadilan dito. Sinyaon kita baitaan, nagdaak kato in Allah Ta'ala sing kaadilan. Ing kaadilan doon makaunain, kapatot sintuhan ni Tukbal, in mahuli kapatot sin pagkahinta manusia. Na in pagyanon ihsan, pagmarayaw, sin kita. Piyon tayong piyagmarayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kataan sin marayaw doon kita. Sarta kumaa kita roon, tindukanan hamin piyagmarayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayaw nakaw kumadugaing ding ha, tindukanan piyagmarayaw sin, kaapu-apuan na to. Way nalamod, in kaapu-apuan na to, singuran na to simpiyag marayaw nila. Di na makaliw impiyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. But siya in Tuhan, amin magdirihil sing kapatot na to, dito haadlaw kana. Iapo na to, di makarihil. Kamaasan na to, di makarihil. In makarihil da, Allahu Ta'ala, bat siya in Tuhan adil. Di siya ini mangakal kato taniyo. Bihan, bukon niya kelupahan, in wala na piyang daakan sindaak niya, in niya to katantan, na di na to naman jari urulon, kawaon, hinangon, in mga pakaradyaan bihad to mga katawtay manghuran, agama Islam. Sabab ito, doon kita hamin pagyanon lang niya, hapyardo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amon ng pagyanon, pini niya hinang. Dahil hindi ta maka, dahil nga kitab niya. Kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabihan. Sababing kaadilan, doon hamin piyardo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam sin kitab niya. Labay ala lisani rasuli, labay ring hadila sindaak niya, na doon hayaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, nang daaki kato taniyo, labay ring haamin pangaddatan aturan niya, simpag-addat niya muna pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na subay resab kitabihad to. Dahil nga mga kaadilan, hapag muamalat,
na lamod doon haon ini pagbiragang hakatabo-tabuan. Iban sin uno na pakaradyaan sabab inaga ma Islam nakalamod hakatan pakaradyaan. Habang mayan inyaon katantayin labay ring hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Nabunal tiyatangkisan nila in mga katabo-tabuan bat biyay tasin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sangi na lokal amo na intabo. Mayta. Sabab doon hatabo yan, matao din nagdaragang simputing iban pag-akal doon na yan. Narang kauroon haon, mariyak sa nahalawm sintabo, na adakala, makapami na kau, sarta makaragang na kau simputing iban simpag-akal. Doon halawman yaon. Na inyo mga yan katantaan, makahampit kau sin, ini lumi dahing halawm sin narka, bang kau sumud doon na yan. Namo etuin subay halian sinabuk-pabuk deng kato tanyo. Hanggang napahaliun kita nyo rin ha, pahsya wal mungkar wal bagi. Unin pagyanon bagi ron ha ini. Amin ni kayo magpuunan manguntara ha pagkahimo. Lumagkauran, sinikarukal nila. Bihan yan, nayad turi manjari. Magtagna yan ding hapag-alukakat si manusia, katabo-tabuan. Nariad to manjari hilamod tayo niya to ha, kabuhi ta. Atin niya, impag-iyanon pagmarayaw rin Allah subhanahu wa ta'ala, karena lang niya al-ihsan, padilatun mustahab. Ini kalabihan, uukon sin agama Islam. In mga yan. Atin niya paggasya, uukon si manusia, kalabihan kakunahan si manusia, in sila dumauhat kamumpa at tandeng hapagkahinila. Sibu da alta, sibu da baran, sibu da ilmu. Into parkala ini subay siya, mahinang sabab, kapag marayaw, sinhambuk manusia, papagkahinya manusia. Amo ini, karena ini kamumpaatan kakon inyaon, bistahon sin Allah Ta'ala in kamumpaatan makawasin, habuk manusia deng manusia, hibalik sin Allah Ta'ala kaniya, in siya amin nagmarayaw rihadunya, in karayawan, amoy ini nahinang niya. Aw nabuk kisa, biyay takdodan, hatim po sin Banu Israel, biyay taksin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya, iasubusin Allah subhanahu wa ta'ala, tiniasubuhon na siya, asubuhon siya ha, ini, tinubos na siya amin, biyuhi sin Allah subhanahu wa ta'ala, atin niya, hawak to paghisab, na iasubusin Allah subhanahu wa ta'ala, bang unuin karayawan na hinang niya. Laong niya wayro, hindi ko kayo nga tanim pag-ianon karayawan. May talaw niya. Naway lang na nakahindo ka ako ay nakamayta ka ako sin pag-ianon marayaw. Hindi ko kayo nga tanim marayaw. Bihan. Nalaong niya, uno, wayron mano siya, kaya hinangan mo karayawan. Nalaong niya, amurain na hinang ko, bihan, bang aon tao kakitaan ko, ini aon magkula ini, kamusun siya uno-uno na bang ko siya kakitaan, nadihilan ko siya, amin ikapaglagi niya. Nalaong sin Allah Ta'ala kanya, sud na kamadtukalong sulka. Hati niya, amo na impag-ianon, mga sila wala iabutan sin pami at sin karasulan kanabihan, in mga sila to pasuron sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sulka, pasalsin karayawan na hinang nila rihalaw man sing gumini. At iniwayron pag-ibadat nila. Kahit na wala sila kahinduan sa pag-ibadat. Uno-uno panghindo, marayaw wala nila na tayma. Pasalsin wala nila iabutan ng pag-ianon. Ini marayaw, piyag marayaw yan to. Atin mga pag-ianon, mga mano sa inyo, pag-ianon mukhadram. Hautan sin,
ini pag nabisin ang buok, manjari doon hayaon, aon naraak ni sa pag nabiwala silaon, iabutan sin pangindo ito. Nahagitungan sin dua, bihan. At iniain mga karayawan, piyag marayaw sinambuk, mano siya, way ni kaingatan niya tumarayaw, tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan dito hadlaw, gana-gana. Nabihad tuin, biya mga ini, marayaw batukon sing kita niyo mga katautay manghuran, agama Islam. Nabangtay ni taluson inayat ini, na di nakita, kabuson nakita waktu, kaya na miabot na yung waktu na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau biya mga kakanapan taharwaing waktu insyaallah subhanahu wa ta'ala ang baid na ako kanyo kata na waktu ini aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.